nong nong do ki bo em sen malang na man kas mo gideng sen malang yung ki ile wong yun kan ulang ilang sen malang iman ile do strong mag sen malang yun kan de kwa i wa sen malang yung ilo em kat ku cerop ayo ta u ya kun wa kar yang lam dewe wile gi ni gi men i umpo yang kwa wa ku chor kan li i yei hok i de le le kan gam teman kwa i wa yang ke siu i go jing kersan pura ya so kan li tan yang so kan li i ngi se ke yi ga wa i pi kami na chong ma kanuli di por man bidam to kaste yang ga i celah yang i ini tidak i wan ni ga te ga oh ini te ri go ti buti belai keri go ti biga kor buram inilah yang KSU i wan ini to ikun percaya wan ki nong chona ne gi nong wi wi wan gi bro rei wan ini ne benta uyada i churup ya garai yang ga bas nong kan i gi mkwai wan ini ko do ong wan ra de jing musna rei chong gi start yang sarkar yang giarli sarkar yang sarkar Assam yang sarkar Meghalaya yang kamjo khamtam chimkhia go ni bhaile wa kada jingti bim inu he chnong to wa hado gani khlimat kino chonong naga borok yang chonong gi wa da rap dari yang apo cita gi bri ta yang ki em apo ki tha go da capture ni go bon ni gi karbi menurut di gulai rap dari yang ni bhaile to wa kita gi karbi da maham gi oh siat ini penyam hejui por kam ong het nong hedi ga wi ni press media ko yo do wa em ga tu ni ki bro ge wan ka dur khman ha go maham ko penting besme ya gina song song yo khanuli yo yut ki le ne wo phet ki ni dai thao wa si rep kuriang ge. As soon as we got the phone call from the headman of Kanduli, we rushed to the spot where the incident has taken place. So this is the clear-cut message to the Karbi people: please don't start. You yourself has trying to create all this problem. So we from the KSU, at any cost, we will be there with our Kanduli brothers and sisters. So if they come again, we will not allow them. We will not allow anyone to come and encroach our land. This is all about that. They come and encroach our land by force. Okay, so why this thing has happened? Because they don't allow the Kanduli people to continue to work in the paddy field. Before the separations of Assam and Meghalaya state, Kanduli has got their own paddy field before the separation of the state. But why today they has created all this problem? This is strong message to the Karbi peoples. Please don't start this game. If you start, we will not allow. That is strong message.